Belai hambai ini 10 tarik September 2022 TSF ni MCC meeting asuk jaka orok khumulungo sing MCC ni je discussion nangmani meeting nangmani abonotei singkok salaka ambagi ang joraya fanai sini TSF ni advisor chairman bono isa brief klaina bagi Tini norok saimano 10 September 2022 tini 21-22 TSF ni the Central Executive Committee ni tenure ni tini puila MCC azagawo sini kebangma agenda rok akya abon bisingo sini neso conference tai TSF ni conference tai chini oro TSF no bahiki sing krak khlaiti sanani abo hairo pete kebang ma chini educational demand political demand am hairo kebang ma tongo am se sakangang sanani mo tongo oro MCC conference of pai manjak paike TSF ni president borong gonang busukang Burma ani yak siwo general secretary John tai aboni yak siwo Vikas de Burma vice president kebang ma chini advisor of bisingo bo kasam president Manov general secretary Sunil kasam general secretary Chandon da Sanjeev da Montu am haroke kebang ma oro chinoro borok kebang ma manjak phaimani bisingo जों kebang ma koklam salaimani yagulo जों o jagano decision thangka chini neso conference 2022 ni November paithak hasingo khlainani bagai tini ni OMCC o decision naka amo haike tebo जों chini decision of haike TSF ni je o tenure abo November hasingo payo haihani himpano tini OMCC o जों salai pass khlainarka TSF ni general conference abo 2023 ni January maso ongsinai tamni himala abon se sakang kebang machini TSF ni foundation day 25-26 October abo state wise state sara state kitingnya abo khlaijaknai abon bagi जों kebang ma preparation tongo tei kaisa hangke जों tini ni MCC o जों chini o TSF je students organization rakha decision nakha chini already kebangma division tongmani pore phano kaisa kuso division o kisisa week ngai tongmani जों nukjaka aboni bagai joto college joto school university o TSF ni hain hai division wise tour rok khlaiui TSF ni movement no tai chini borok dopani tiprasa rok ni hamklai nainani thangtani TSF rok ni kuno yapri kaisa bo uslumani tongla phebo taibo krak khaiti sanani bagai tini ni o TSF ni MCC tiaringjak aboni bagai जों taibo decision nakha je total division rok khlainani tai जों tini om haikebo salaikya je neso o जों member rohonani aborokno teibo salaikya aboni bagai joto takhoktei bukukrokno media rokni bisingtui जों chini dopani bagai samung tangnani thangtani norokni chubachu nango hamjakmung nango tai buskangni je samung humungo norok जों bai logi tongana hnai chini wansuk mani tongo ang koinai ani TSF ni general secretary abono kisisa tamnai kisa highlight khlainani bari you repeat as well